Tukoria kabererero ni gabaraiba United Alternative Government baire tara yabo gucha sensemo ya Marani na Kigogi ya sensemo yebungi ya kitutu cha Chenau Nyakoe ime ya kitutu cha South Suneka ime ensemo ya ebunge ya Bonchari na wakorera chinsemo Chenya Marambe ime ensemo yebungi ya South Mugrange County ya Kisii. Abarai yabo nigo bakirimbye mono gucha sabamenye be county ya Kisii ya Sogweso kya Sobonge nabo igo komochia egati yabarai kura sorongo rwagusi abakura sensemo ya serikali asoko batumika abamura elyo guturubania emisangirikana yabo nabo igo kubasaba bagusi bonsi asobwamo kumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kuligikero ky'oborai bwense sobochori ubulebosi mulikito Caroline Mausa na Mange. Abarai kurwa sensemo yo kwamireria serikali bakoragwa no yo kabeirwa mokonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua nabo igo no yo kurie kirogo kyo borai bwense Dr. Fred Matiang'i Eugene Wamalwa nabo igo Kalonzo Musyoka nigo bagenderete gukora itaro imeyoro gongorwa Gusii abo aseli tukoria rero erireri tukoria kabera setaro yabo ya matukata to imeyoro gongorwa Gusii baba bagotara ase bunge Eliko mwakera ekoko omosike Dr. Fred Matiang'i na bego komosira aseganga yayo koriye kerogo kyoborai bwense. Abarai abo asobwa monigo ba motogiri Fred Matiang'i asoko ba omonto gokore emereme ya ase serikali abo asalenga segetabo giechisemi nabo igo borendio bonene abo ase batebire buna niga nyarete ko baga okora igasie kororekana nabo igo kumbosaba abanainchi banyare ko baba komoko ili nyare ko baga kugenderera kubakorera amagenderero. Jamani, mchapakazi, haki ya Mungu. Na sisi tumesema twende pamoja sababu yule aliye kitini State House leo ameshindwa na kazi. Mambo ya usalama akanyorosha. Huyu kiongozi atakuwa kiongozi wa maana katika Jamhuri ya Kenya. Si ndio? Sitaunda serikali pamoja. Si kazi ni mingi hapo tutakawana. Moja ashike hii, mwingine ashike hii na mna hii tuendelee. Si ndio? Lakini ndio huyu kiongozi afaulu. Lazima muunge mkono kutoka nyumbani. Charity begins at home. Nonye naboni go muteneri we kiama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka atebire buna nigo banyarete ko baba kobeka chinguru chinyinga so kwamireria egekoregie serikali enene yoko baboria abantu banyare ko baba gwakanira ebipande eribwe yemekera byanyare ko babigosira egekore iki kyabage gotuguterwa bwangoiga nabo ko baboria abantu banyare ko baba kubwata ebibande asobongi eribache ko baba konyora amaonchererio ase serikali. Ruto alikuwa anasema kitambulisho alipe 1,000 tukamsukuma akatoa. Sasa kitambulisho ni bure. Chukua kitambulisho tena chukua kura. Jamii ya Bagusi peke yake mnaweza nyinyi mukaleta 3 milioni 4 ndio tupeleke huyo jamaa nyumbani. Hapa alisema kutakuwa na airport ya Suneka. Watu wa Kisii mko na airport? Jana tumekuwa tunatembea tukikuja upande ule mwingine kutoka Keroka, alisema anaweka dual carriageway sababu town ya Kisii imefinyika ili iwe dual carriageway. Tangu atoe hiyo ahadi miaka 4 imekwisha. Mko na dual carriageway? Boigo ni Rigathi Gachagua amomochirio mugavana we county ya Kisii asoko mu bangera abamurabo banyarete ko baba guturubania emikutano yabo aburi tukoria igoro ase chinsemo chia Keroka na boigo imeyumo chiobosongo abo asaba igatebire buna ebikore buna ebyo tiberi ko babigwa ureta ebichengia ase gesakukyo mu Gusii anene mono bono ekero barachi ko baba kumusira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yayo korie kerogo kyoborai. Wale ambao wamekubali kuuza jamii kwa kasongo wanafikiria tumbo yao. Jana huyu gavana wa hapa Kisii amepewa pesa na kasongo wakiwa na Osoro na Nyakundi na yule Zahiri wametafuta wakora wahuni, wamenunua mapanga na mishale na fimbo wampige wamuue Fred Matiang'i jana pale Keroka na pale Kisii. Anasema mimi ni mkabila. Siku niliunga yeye mkono alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu?
Si ni Kipichichi? Si nilijua? Sasa hiyo kura mimi na watu yangu tukiamua tupatie Matiang'i atadu. Korwa Suneka ime bunge ya Bonchari ginko reporter ya Amayane Soko TV elietaria ne Mausa Caroline.